پرتوکا و خلق خیال به ازمان جوشن نای ده 2020 دیان ده برفنبار ده 2020 دیان ده درکت رمان و چه قصی نه قصد تمندری بجی demek ekinde geçit gelek oynarım. Bu rehnen gerek rehnen erini lihat kırın. Nüvisin liserat nüvisin ve mücarek kem girtiye romana kadar an klasik embejin klasik baştıra. Hatta ne bu edebiyata Türkan klasik bu sinemaya Türkan klasik. mücarek klasik به پینوسک مجرد کلاسیک به پینوسک یوژن هلبستی و جیجینا از منتی نویسیه و ده مالباتا که کردانا میر باف دستلاتاره ده خب نو خیالان جنان این خب بیکو بجین ده خیس کرن میر باف بخوازه که رکیبه چه به ده جنابی هر و هر ریزان دوالیده هب چه قصد تشتکی دجوار رو بیجی یعنی هزار جاری کش به دیتن جی جبر کو ام روشا کردن باش فهم بکن دراماتیسه که استجی و اکریه و ابجی من مافتار دا کتنه یعنی باندور مدکه یعنی از خوازم پر ساخنه یکم دست بکم در رومان ده جو جیانه کردن ده جیجن وک کریستالک بقیمت دین قیس کرن یعنی کرد هر دم ده بیجن ام جنان سر دست گرن لی چپاس بو سابجی شن تانه به قیمت دین حسباندن مجبر به گرکو یعنی برا و میره وان تنه به وک مالک بیستون به خودی هات دین حسباندن یعنی اول چاوا بو مجرد و سرکه فرمانده یعنی دبکو مرا مجرد سرکه وک مجرد سرکه هاتی بله بری هر تشتی دم باش و همیان را دوباره سپاس جبو بالداری آوه جبو خواندن و شروع کرنیشی چاوا دست بکر انجی من چاوا مجارا جنی خورا هن بشاد از جنی که کردم هایا من جرب شاب کردان و مالباتان و گوری جواکا خواه جباوك سالارية شي هي اجي مالباتك برزاروك ده حاتم دني مالباتك برزاروك تجارنات حاسباندن قالوا وكي دامين نها ام دو زارا سي زارا بينن انجي نينن زاروك وكي دولة مندية مالي ده حاسباندن زاروك كي بربونا ورتو برتوان زيده تبو و اوانا غوري خوا دولة مند حاسباندن مثلا مالباتا منجي مالباتا كوسابو جبوي من هاي من في تشتيه بو يعني برزاروك بون و رولا جني جواك كتشاوا واري خلقتين حسباندن نواري دي وبابا جبركو اجي مالباتا كوسا من سمبو من برسكريكا سركا جبركو اجي جنكم من جبروي او مجار شخارا كرت چاوا من برگرداکو از مجارک وها بنفسینم دما مرف نو دست نویسی بکه انجی نو به ادبیات علاقه دار به سدیست برهمین یکه زیدتری مروف لدر دوری خواه و جیانا خواه انجی هند سربهورین که سری وان را در باس کنه هلتتن منجی بلی راستم منجی جمال باتا خواه هلتا یعنی از دکارم بیجم سدی 20 کاراکتر د مالباتی و دردوری دابون لی سدی حیشته سیوراندن دیتن و بهیستن و تشتین برگوهی من کتبون و بنگه همتا جی گرتبون اوانا بون جبروی من ترجیح کر زور و زختین جیانی جبو جنانی جبو جنبونی کچبونی مگلک تشتیتن دوی جبو من ام مجار بيشي در كتاب بيش بهيدي يعني بري ايكم من دلي وخاطر كوم كربون من خواست ازوان ربن برسف قوري منطقة من ايوانا بون شبرو ميجي مجار جني شخورك هالبشارت ما هو برسك ناها تاشي من از جيانا نويسكالان جانا
لیکولین کم سر جیان ویسکاران و هر کسی شیوازا نویسینه وی هیا یه هنگ بیجیم کو از حتی داویا رومانا داویا پرتوکا و پلاوی داوی نبینیم از نکارم بیمیسم هنگ وک هواکا عبل تبین گلکسر دخابتن کو هواکا عبل نبه ام بید دست بکن یک از فرد یک از باش نبه ام نکارم دست بکن یعنی وک آوایی سازی هون رومان وک آوایی سازی آوا دکن و باش دست نویسینت کن آن اون داوی نزان دست بید کن چاواد بیان ای و بویر زیاده گرینگن باویان هلبستی زمانی وی هلبستی زیاده گرینگن آنجی پیام منددن من بيشم رومانا خلق خيال بأسماندا من داويك نسيورانت يعني من نقول اف دا سبيك هبوكا او الاف انجي هبوكا داوية اف انجي مجاراوي بفي اواي هره نا من تالي بي صالين دو ودريش يعني بيجم اسبري دەستپێکی بێژم پاشی دەرباسی وێ ببم یعنی بیر و باوەریان منێ بەسەر نویسێ بەڕێژی تەنێ بوو یعنی ئەرێ من دخواند هایا من خوێندنەی هەبوو لێ ئەزی ڕۆژێکی بەرهەمێکی بنووسینم ئەزێ ڕۆمانێکی بنووسینم نا تشتێکی من نووساتۆ نەبوو 15 ساڵ 15 ساڵ ئەول فلانم بێژن تشتێکی نووسا چیرۆک بێژایهان ئەرکمان ام هم بلاتي هيفن وهمان دميدجي ام بهفرجت تخبتين ب بارتي ده ودامي مزني كيما باريزر كيما قرسي عبد الرحمن الله جاعته ديران رحمة كر ayhan erken Parîzer bû ew xwe li staja xwe li bawê dikir pir jî hev dihas dikirin û me jî pir hev dihas dikirin dû mirnawî ew ê xwest pirtûkekê li ser edodêran binivîsîne wekî kovarekî fikra wî pêşî ew bû û gelek însanan jî xwest nivîs xwestin dawiyê dest ketim bîrê û min jî nivîsek xwest go çar roj got wala her kesî daye hema tu dur ara roja da bidî baş em got tamam serçavan min qet pênûsna daye destê xwe qet tiştek nenivîsiye ez çi binivîsînim ez rûniştim min roja ew nas kiriye û roja ku wî vefat kiriye em çûne ser merzelan me gor kirin zibirîn min ev hestiyariya xwe nivîsî pirtûk şeş meha şûma deket pirtûk çû weşanxana pêriyê berdestê mamosta Ahmet Ünal Ahmet Ünal telefona min ji mamosta xwest got دوی از بر باخم مر تلفن اخته ده هفو آخرین شمرگو تا از او قاس گریوه کرم من اف نویس کشتیه ده خواند از امین نگریم حتی قد کری دوی تو بنویسینی تو هستیاریه باشت نویسی ما مستوله من قد حتی نکت تشتک نویسی برابه گود تو بنویسینی از چلی عبده چی نویسی از اتم رو نشتم من دست بنویسی کر ام بیشن چخاسی ام بیشن شش ماه ساله که شون واتر من تکست کل دا من برچو دایی پونشت بو اوا خواه و وشانخانه خواه مگو ما من چترا دوسیه هانی برچاکی خواه داخل گود دا نویسی مگوری منویسی تا کردی نویسی مگو چاوا تو کردی نویسی مگو نما بو دا نوی داری دانی مرا چایکش چکر خواست و دویدم دم از رابوم پرتوکا احمد هاشمین زاده نته و رومان او پرتوک دامن گوهر از چون هفته که شما من رومان پرتوک خلاص کرد زگرم گم مثل که تکستم بدم دیدی مری تولید دیزه و یک تکت چه تولید دی پچنگاوی دشینی ماله ما مثل تولید متنم دا پچنگاوی از شاندم ماله tabii az çون من دست بکر کردی دست بکر کردی جبو مزحمته من پرورده آخواه به ترکی کریه اما چاو کردی بنویسین بره هزاران اویه من هبون باشه دمام من دست به رومان و کوارن کردی کرن حامله نیر تشتکتنی و هستواری کتایی ایشه جبروی ما دست بکر رومانی کر یعنی بیرو باوری آمده تشتکی و هاتون نبو
از رومانه که بنویسیم او جیتونه بو تنی من او کلا دلی خود درجان سر رو پلی من بدستاد نویسی به قلمه نویسینی نبدره يعني أفرهم بلكي من 3000 روبلي نوي آبيتنا من نویسی و هوالا را خواند و دوستا را شاند باشه من نویسکار ناس کرن من جه نویسکار را شاند مثلا از دزانم که بلکی کوان باقی 1000 روپلی من آبیتن سرگو تمام من جيرا تكست دشاندن جوجل هوا را خود اف چه تنویسیه هلا جمر بيش تنویسیه يعني اف تشتكي تشاو حشي مادية تشيت كتتزاني الخوان مكر هاتني تشيت كان تut edi dest pê dikî dîsa ew çi xas dîsa çi xasî bikim dîsa pêş te herim tu vana hemiyan ku didî ber xwe tu dikemilî tu dest pê dikî metnên dîtir dixwînî ev metnên dîtir deriyê din diştereve dikin mesela çima metnek postmodern çima metnek salên heşteyî çima metnek di nava hewşekê da derbas dibe çima metnek di nava jina da derbas dibe çima metnek bi girîft û hirkîna hej û karakterek şîzo çima metnek wisa dertê mirov ku xwe mikirtê li ser nivîsê xwe ku kûr dibe ku hinkî vedigere destpêkê û dawiyê û pêşerojê dinêre wê çaxî mirov ji xwe re dibêje divê temam ez dinivîsînim lê ne ku ez çîrokekê bêjim divê ez tiştekî bikim ku ez herû li xwe vegerim ez herû xwe bi wê metnê ve nû bikim yani armançam hinekî ev bû lê ez îro binêrim ez îro metnek dinê binivîsînim min dest bi metnek dinê kir ji xwe dema xeleka xeyalên bê esman xelas bû ez ketim balahiyekê erê ez çîrokan jî hez dikim ez carcanan çîroka jî dinivîsînim ez helbestê jî hez dikim helbest ji destê min nayê min çi qasî ceribandiye jî lê destê min nayê lê pirtûkekî de divê melodiyek wê hebe divê hevgirtinek wê hebe divê tiştekî jî nerêzê hebe yani edîtoriya Pirtûkê nûdem hezek kir mala wê 1000 carî ava ji bona em Kurd û aliyê weşangeriyê de mixabin hê bi hevaltî holgirtî ne awayekî pisporî ji tiştekî ku bibe awayê pisporî dibê tu demara xwe ji wî tiştî bikî yani nûdem hezek 6 mehên xwe da nevê Pirtûkê ji bona edîtoriyê yani tu camêrek an jî canekek tineye ku ji bo kesekî dinî erê ew ji bo edebiyatê kir ji bo edebiyata Kurdî kir lê ev tiştana di nava me de em wekî hevaltî çawa min got min metnê xwe kovanbexê re dişandin ne mecbûr bû lê binêriya ne mecbûr bû lê ewî bawerim tiştekî dîtî bû di wan metna da dizanim bi rojekê tiştekî baş û xweşî jê derkeve ji ber wê dubare sêbare dehbare masa ji mir digot ev neviye serbixebite ev neviye serbixebite merî ji bona edebiyata xwe ku tiştekî bike di dawiyê de ew ketitê pejirandin îja min mijarek dawû ber xwe ji vê pirtûkê re lê min ne dawiyek an jî ne ku min bigota temam ez ê bi vî awayî dest bikim hetanî dawiyê vî awayî biçe metin te xwe bixware xwe bi xwe re dibe tu ketî navê xwe berê tu ber kompîterê nişt belkî tu peyvekî hişê xwe de digrî tê ber kompîterê dinî an jî belkî tu tiştek tê bîra te tu tê weya lê dikî lê ev tişt ne ev e ku tu te serî çi dest pê kirî tu dawiyê de herî metin te dibe yani tu ne hukm bi ser wê bikî ew hukm li ser te dike ew xwe bi xwe rê dide ber xwe dibe mesela metneke dinê niha dinivîsînim ne metnek postmodern e metnek rojane bi jiyana îro digire temam destpêkek heye karakterên wê diyar in mijara wê jî kêm dirêj min gorî hişê xwe de sêwirandiye lê ez nizanim ê min ku da bibe ê herkî derê ê çi bike nizanim van ez nizanim dema ku têm li ber
خبری دردینی کنه باز دبم و بواجی مثلا عاجزی داخل hani sürpriz gibi bavaşta ne be roman eder bahtın ismi متن آزاده أنت نكر بيشي بقري مثلا خلك خيال بأسمان هاويني خوا جدنگ بيجيه هلداي زاروكتي خوا فردتر من قوي خوا هر دايم دنگ بيجي داگرتيه قالك كاست بيجي كلاسيكان جقارة دقرن وسر كلاسيكات دست بيتكن وسر كلاسيكان دخوينن من حياني دمكي كلاسيكين كردي ناس نذكره يعني من الزعم بو هنا جي مثلا هلبست كلاسيك بلكي اسن كهرباء بخوينا من كهرباء مشروبة بكم من بري قضايا أدبيات مودرن مثلا جهاني ده شيء اللي دنيارم دما من نو دست بذكر يعني ما كافر كي حرتش تخون شو ده تبر ما تخون دمكي شو ما تو دست بذكر دجبيري تو إليني كاري حرمتني بخوين تو هر روش تشتكي دنيا ديجاري تبيجي أزي تشاو بكم تشتكي جبي خوشتر أزي كذا ببینم تشتكي جبي جوداتر تشتكي جبي ديتر إيش باندور اللي سرمه بكي أزي تشي ببینم أزي اللي كو بجارم يعني أفتش أنا تبيش تيجي تبن قالك هون أي كون ديجارن جيكي تنبه ونيدي دست نيس ساندين كن نصا فهم كر يعني یک چی نویسکارک دیگو که از دخوازم چیروکه که زار باش بخوینم از چیروکه که زار باش دنویسم یعنی گاه مرو هنگی خواندن تیر بو کو ایو که دیگره هنگ نبینه آنجی و پیواجه بلستر بکه با و پیواجه بلستر بکه جبه کو گاه کون دست نویسین اتکن خواندن ناس اکنه اکاوه یعنی برای واجه و زیادتر دو خوندن جی بنویساندن را زیادتر دو مینا که کردم سال اولی من به خواندنی من تو خواندن نزانه بو چیه چنینه من به پرتوک اورهان کمال دست بکره سطاویا مستند بو شش ماه دا چه من سی پرتوکی نی خواند جم من هن هفلان در دور خوار نبودن کسی می باور نداره مری اوقاس خناده يعني اوقاس لا يخوان دبا كنت داره وقتی ده هبه نه هکه بالا تل سر تشتکی با او تدبه تو بخوا برای دکوی نه دنا و مدا اش خواندنا کردی تنیه پر کیمه جبر کو انسان ما زمانی خو هین نزانن خوازلیا خو به ترکی دینه خوازلیا خو به متن ترکی هاتیه نویسین دینه هکه جاره او سری وی جعبکی کو ورشه تو کدو وی بندی بگیری نما تو پیشیاوی بگیری تو حتی داویی دی چی قاس جدتی تو دی چی لدنا و انسانین مده خواندن تنه براج خواندن تنه متنك دوز جوان را هن كسان را هركس تبينا كم متنك دوز جوان را يعني راست هوا كنكو ندنا وهف دابن خنيشينن راحت شقورا بخوينن او غوري هن كسان باشترتي هن كسانن او متنانا قد غوري وان تشتكي ناده وانا جبكم متنك راست ازرابهم شوم مكر من ديت من خوار من بخوار هن انسان شي هنن تبجنا افتشت ببي اوينا اويكي الدنيا اويكي جودا بحف خستناكي بناف هفكه بهن انسان جي متنين وصحاسكن مثلا استفر دخوازم متنين سورياليزم بنفسين مثلا متنين فانتاستيك بنفسين انجي تقص خونكي نب خيالكي خم يعني نب أوايك راست تشتين أستاذ زيادة تربلا من تكشينا بزيادة ترجي حاستكم هلا بالأدبيات الكردية ده بش معناه أي ساعتين ما مست أدبيات كردية يعني أدبيات فانتاستيكية وزاد زمان ما بين بس أيش فكرة ما مست بعرف يرجعوا تكلية وبشانو رهاية وهي عامة دونا بكفاية من راس كان
Ahmet evet ve tahlil avikir. Bütün şey kasına var girdi cüve. Aha bejim min tu perwerdaya wê ne dîtiye lê keçek min heye bawerim emrê we daye ji min re her dem ev tişt digot em di nava malbatî di nava xuşk û hev de ku dema ku em diaxivin ji min digot tu divê metnên henekî metnên henekî lê metnên ku merî hin tiştan tê de zêde dike merî hin tiştan tê de mezin dike divê tu metnên nûsa binivîsî ez ji dihêrim min digot çima tu wisa dibêjî digot mübalağa sanatı dibêjin zanî divê hûn wî tiştî di nava hev ne baş dikin ev di nava civaka me de heye ji xwe mesela mînakên çav bidim em bi coş dijîn hin tiştan em kenekî bikin jî ne ku paşê bi oldariyên tiştin ser me qedexe kirin dane ev kirinê di nava civakê de lê em hinekî hurrin em dema dikinin jî em hurrin û bidengin an jî em dema digirîn jî şînên me binêre yani şînên gelên dinên binêrin em wan binêrin ê me da bi dengan bi hawara wan e yani dibêjin em li vir in êşa xwe jî û şabûna xwe jî ya dikarin hek ku bikin dikarin bi deng bînin ziman bawerim ya min jî ew e yani ne ku ez ji şarowê fehm dikim lê ez tiştekî dibêjim û dijim ez bi xwe me dema ku ez xwe bûm ez karim xwe îfade bikim ne ku ez zorê bidim xwe ne ew e ku ez dema daxivim ez peyva bigerim ne ew e ku ez ê xwe awayekî ji xwe wêdetir ji xwe dûrtir nîşan bidim na ez bi xwe me yani ez bi mîmîkên xwe sekna xwe dîtina xwe yani divê bi nava hev keve hin tiştin ji xwazî ev tiştan tê keve metnê ê çêtir û baştir be min ev roja ku min ev fehm kir dema min metnê de tiştek dinivîsî ez daxivim wekî aniha hin tiştin datim heşê min hin tiştin min digot rojekê min xwe re got ya min bigot wekî ku ez daxivim ez binivîsînim wow ez ê gelek tişta binivîsînim û min ceriband xeleke xeyalên bê esman derket ya Evet hoş mamuste ez persa duyem devam bikim ve em bir saate saat persa yeken devam ez ê xweş xeberim dema ku berê peyvê kete min her tişt bi xwe berê diçe dizanî yani ne bi plansaziyekê lê ez dixwazim berê plansaziya Beravajî ve xweşan diçûm savê sadrêşke ez hinek wego mamoste wego te ez cana rundim peyvek ki digirim peyvek min digire û em rê dikevin û ez jî dixwazim bîyavê bêva girêdim di romana we de xebata gotinên pêşiyan gelekin û serkeftînê jî mînak navê guran derketiye lê roviyan dinya xera kirine heke got dünya yeke em ê bêjin dergeh hezar e çend çîrokên hirçî hene li ser sêvtalê ne ama se sêvtal çi ye te me re vêya bêje ez persa bikim sêva tehlê ne tu ku neacibînî tu ku nikaribî tu bikî tiştekî ku tu nikarî bikî tu navê wê tu wê pîs dikî yani tu nabêjî ew xweş e ew şirîn e tu dibêjî ew tehl e dest jê berdin dev jê berdin yani min got dibe na sêva tehlê ew e yani sêva tehl e ew got eka kadina hirmiyê be gotin eka kadina hirmiyê be na niha gotinên pêşiyan min destpêka Pirtûkê de du hevok nivîsîne her du jî hevokên dayika min ez heta yekê ev bu yani ve van gotinan jiyana xwe girtiyan ferhengan ez dixwazim her duyan jî bixwînim ev mi diyarî ji bo dayikên
حتی داویا امری خواه گوهی وان لدری چاوین وان لره همو دایکن بدلیش پرتوک دیاری وانه ev hevok ez nabixwînim jî ev jî adiya min bû roja ez mirim dema paçik li serê min girê dan di guhê min de gazî kirin gotin te derdê felekê jî bîr kir ez ê dîsa bibêjim na îja li herêma Kostê de dijîn û gotinên pêşiyan an jî peyvên ku jinên wê herêmê bi xwe re wekî mînakekê wekî xwe îfadekirinê ji xwe re digotin çi li ber guhê min ket min hemî girtin min tu car ji pirtûkekê an ji ciyekê negirt ji bo ev gotin neyên bîrkirin wenda nebin heke ez gotinekê ciyekî de bigirim ciyekî din pirtûkeke din bigirim tu wateyê wê namîne ji ber ku ew hatiye got berhemên vir şûm ez binivîsînim jî çi qas ji destê min tê gotinên pêşiya êdî ez tevê nakim çi di barê min de hebû min hemî li vir bar kir xeleka xeyalên bê ezman de hene ez son naxwim dibe ez bîr bikim dibe pêşçavê min birevin an jî peyv hat demê di ciyê xwe de cî girt helbet ez ê bikar bînim lê ne bi wisa be min di wê herêmê de çi bihîst min ji xwe li vir nivîsî û qeyd kir vir şûm ve divê ez tiştekî dinê bikim tiştekî din biceribînim bi ziman û heş û daxwaz tiştên dinên bînim ziman û binivîsînim ji bo vê yekê min ti ciyekî nenêriye hemî gotinên dayika min in dayika min jî ji wê herêmê wekî dayikên dinê yanî dayika xwe dibêjim dibe ku dayika min jî bi nava civaka xwe da û bi kesên dinê re bi axaftinê ve derxistibû dayika her kesî li ber dilê wan şirîn e dayika min jî şirîn e lê jinek serwext bû dema nûdem hezir edîtoriya pirtûkê dikir û min pirsî got wê demê wê bajarî bijînkek ew qas zane got hinkî gorî civata te pir nîne min got na çima na hemî stranên dengbêjî bi devê dayikan hatiye gotin û îro edebiyata me deyîndarê wan e hemî gotinên pêşiyan sedî nod û nehê wan jina gotin ser mêra jî bêjin bi ciyê xwe de têr û tijen e ser jina jî bêjin di ciyê xwe de têr û tijen e hevokên wan mên e gotinên wan ne yekalî ne mînakekê bidim edebiyata me de de civaka me de jî dema qala jina dikin bi bûyerek bi tevgerek mêranê wan nîşan didin nabêjin ew jinek serbixwe bû ev karê ku kir jinanê bû dibêjin jinek wisa bûn û mîna mêra bû gotinên wan jî nêrin ji ber vê gotin ku bûya jina dorfirê ye zêde dorfirê ye yani dilê xwe de tenê yekaliyê nahewîne ew dayîk e ew mêr jî diwelîdîne jinê jî diwelîdîne ez ji xwe re dibêjim hemî çi qas aliyê me yî feminal yani aliyê me yî jinane hebe ew qas aliyê mêrane tê de heye her duyan di bingeha xwe de bikartîne Amûste gawa ku diya we tiştekî got û bala we kişan we cê de dinivîsî we çawa ev dide na qet tiştekî xwazî biba emrê diya min têrê nekir diya min her sal berê vê ya çû rehmetê lê mînakekê bidim pirtûka bîst çirokan de
çirokek min jî heye navê çîrokê Bêxîreto ye. Bêxîreto serpêhatiya jinapa min bû. Hişê min de mabû, zarokiya min de mabû. Şevekê aciz bibû, mêrê wê nexweş ketibû, sibetirê karê wî hebû. Ji ber ku nikaribû ji wî karî bin barê wî karî derketa, jê re dibû piskirêk, tenduristiyê wî xira dibû, psikolojiyê wî xira dibû, texezê wê şevê nexweş ketiba. Evê jinkê jî dizanibû bi hev re jiyane, bi tevayî çûne hatine, xwe nagire û vêya tîne ziman. Bi çîrokek wisa derketibû. Ev nayê wê wateyê min wê rojê ev nîşe girtibû. Lê merî ku bixwaze û rûnê tiştekî bike, ew kitekitên piçûk bey hev xwe girê didin ji xwe. Emrê me têrê nake wana binivîsînin? Nemimkün e yani. Nemimkün emrê me têrê nake. Di romanê de zimanekî helbestî heye. Heta ku navê pirtûkî ango xeleka xeyalên bêezman jî helbestî ye. Her çiqas navê lehenga xelat, xezat li hevatin be û rê veke bû zimanê helbestî dibe tevlihevî jî gelo we çima navê lehenga wiha hilbijart, wiha afirand. Belê. Xelek ji bo me navê qedexekirinê ye. Çend xelekên romanê de em bînin berçavê xwe. Xeleka jiyanê, xeleka mirinê, xeleka zewacê û xeleka oldariyê û tîpa xeyê. Tîpa xeyê li vî welatî tîpa qedexekirinê ye. Li ser deriyê me xeye dinivîsînin û em dibeşandina li ber wê xe. Li ber qedexekirina W q û yani we û q û xeya me xe. Çima? Gorî wana ewa ku bandora ku serdestan li ser me hîştibû, xe ji bo me dihate wateya malwêranî. Me xwest tiştekî berî vajî vêya derkeve holê. Xelek di heman wateyê de jiyanê jî. Xeleka berdewamiyê jî. Ji bo wê xeleka xeyalên bêesman, bêsînor. Xelekek wisa ku hûn li deriyê me xin, hûn eniya me xin, me tune bikin na. Xelekek wisa ku berdewamiya jiyanê bixware bîne. Di heman wateyê de her duya jî di hundirê xwe de diafirîne. Ji ber wê xelek, ji ber wê navên wê ya, her ma me jî zêdetir navên ji xwe xezal her derê tê zanîn û zêde heye nava metnên Kurda da hema hemiyan de heye. Lê xelat, xeyal, xemlîn, xanê, evana jî ji xwe hema zêde hene. Evana jî her ma de zêde hene. Dengên xweş bi min ev şivan perwer, xezala şivan perwer bigot ama serê dengên romanê de bav hengîn nikare dibin otorîteya serveyan da bilibte hêrsa xwe hîsên xwe bi otorîteya li ser jina avat dike dide der. Ango li hember bindestiyê mêr jinê wek cê serweriyek nû dibîne ji xwe re. Yani hûn jî wisa difikirin ev wisa bi vê avayî gihîşteme ku em dibînin otorîteya desthilatdariya ser mêrên Kurd, bavên Kurd ev wek desthilatiyeka din digêje jina we jî wisa nirxand geliyan ji me re wisa hat. Belê. Dê welat e. Bav dewlet e. Welat diparêze. Dewlet desthilatdarî ye. Kesayetiya bav da jî ev derdikeve pêş. Kesayetiya mêrbûnê da ev derdikeve pêş. Ew astên jor em lî ser jêr dikin, ew ji ve digere em lî ser ê xwe jêrtir dikin.
ev bi wî avayî berdewam e. Ji ber wî hûn ew ê jî binêrin em bêjin welatekî dewletekî binêrin serî ast bi ast hetanî dawiyê dadikeve. Ew kes dibe awayekî deşarz bibe, awayekî veriş e. Ê çawa veriş e? Ê kesên bin xware, kesên ku bikaribe xweta wî têda biçe. Ew ê jî biçe wê zordariya, ev zordariya ku ser destên xwe dîtiye, ew jî vegere biçe mala xwe da û zarokê xwe re an jî jina xwe re wê zordariyê bike. Yani ev bi heve girêdayî ne. Lê dê her daîm diparêze. Wekî xweza ye. Welat e. ساعت خوش مامۆستا. Em jî xwestiye ew aliyê wê derkeve pêş. Yani ne ku zêde ez wek rexneyekî li ser mêra bikim. Ne. Yani zimanê wan wisa hîn bîye. Ol jî vî tiştî ji wan re awayekî normal dibîne. Civak jî xwe hînî wî tiştî kiriye awayekî normal dibîne. Tu vegerî welatê me binêrî, vegerî însanê me binêrî, temam em jî gorî demê em jî bi demê re diherikin, em jî bi demê re pêş ve diçin. Lê ev çi qasî bi demê re pêş ve herin, em derengmayî ne. Em derengmayî her tiştî ne. Em niha nikarin xwe û kesên gelên cîhanê re bêjin em bi qase hebin. Na nimimkin e. Kîjan wextê em ê qasî hev bibin? Em azad jiyan, zimanê me azad bû, welatê me azad bû, her tiştê me bi qasî êwan bû, em ê wî çaxî. Em niha hingî em di hundirê siyaseta xwe de xwe diparêzin, em nikarin awayekî dirê tiştekî dinê bikin. Em hîn nikarin zimanê xwe bikarbînin. Em hîn nikarin zimanê xwe binivîsînin. Em derengmayî her tiştî ne. Ê çawa bibe? Ê wî bi vî awayî here. Heke ku em hîna wê ya qebûl bikin. Em hele dîsa jî bêjin temam bavo ev jiyan aha ye, wê aha here. Na divê ji bo vê teqez merî bi tiştekî bike, bi awayekî derxe pêş, awayekî bibêje, awayekî bixwaze. Tu awayekî dixwazî û derdixî pêş, tu vedigerî wî tiştî şîrove dikî. Lê dinêrî. Çi ye ev tiştan? Ciyekî zordarî heye, ew zordarî tê bi xelek xwe digîne te. Tu jî dikevî bi mandorê, tu nikarî xwe ji nava wî tiştî derxî bidî kelekekî bêjî na ez ne di nava wê bêje wê te mimkün nîne tiştekî wisa. Rast. ساعت خوش مامۆستا. Bawerim heye. Saeta te jî xweş. مامۆستا yeka din jî tişteka din jî bala me kişan di romanê de sê motîfên girîng hene û hane mêrê serjinik yani jin mêrê xwe re wisa dibêje. Dayîka her tim nayê yani dayîk nayê qîzên wê pişt bavê xwe xeber din. Qîzên xama û ji bo karûbarên malê mezinkirina zarokê alîkarî bidin diya xwe. Ev hûn dikarin ji me re qeleban bikin ev di civaka Kurdan de tên çi hateyê yani ev tişteka eke standardeka me ye yani. Mêrê serjinik heman tiştê gavê dinê me got ew tişt e. Ji bo otorîteriya wî ye malê hilneweşe li ser her tiştî xeber dide. Li ser her tiştî diaxive, ser her tiştî fikrek wî heye, ser her tiştî qedeqeyek wî heye. Heke wisa neke ew otorîteya wî gorî mantiqa wî ê hilweşe. Ji ber ku wê otorîteya xwe biparêze, çi qas ji destê wî tê ew qas hişk, ew qas zor û zehmetiyê dide derdorê xwe. Tu mirov pêvajoyekê de heke peyvira nede
کس و نفرین ام بیجم مالا خواه انجی کاری خواه دا هکا تو هر تشتی بکی تو سر ناکی بی نممکنه تو هر تشتی دا بی پسپور تو که بیولا خود خی هر تشتی وی چاقی تو خواهی نزانتی خواه درتی بیش د نوا مالی دا تا بیولا خود کر هر تشتی تا کاری جنیجی کاری زارجی هکا تا گوت سر ویجی کف تشتک کت انجی زوره کر دوی جوا که دا ناوی دو بس سر جنکتی دایک چما زاروکی نخواه لهمبر میری خواه لهمبر زاروکی خواه دا پاریز انجی نخوازه تو آوایی زاروکی وی همبری بابی خواه بسکنن و پشتیوی خبر دن انجی گر روینه که دایک وی تشتی دزانه او ترسا اوتوریته دزانه دایک هکا وی اوتوریته وی بن پی بکه دزانه که نممکنه پیشوی تشتی بگره دبه ناوبر ده هر دویم ده او بیوان هیلی ترازی مالی ده دایک دیگره ام وگرن ام بیشن متنا مموزینی ام ستیه بنیرن جبونا باجار هف نکوه ایگر بری مالا خواه ددن yani وی تشتی وی بیوانی وی ترازی او قاس بقاسه هف دگره کو بس بنيرن أنا تشتين يعني كتين بتشوكن لي تشتين مزنن تشتين شيطانين إنجي إنما ممكن مري ويدامي ويا بفكر شيء تبت مير بهاتا وتاجدين هندر دا بديتا ولي خستا بكشتا ببيا سببية تكدج منان تيد ناوا إلو عشرة رولا دايكي دور دايه جبر وين ناخذ أو أوتوريتا بمبي ببا بتجيكي لور دقرة وتشتغل صاحبه شبو من أبيكر قیزن خاما اوج بو کارو بارن مالی مزن کنه زارو که دیاخوین بچوک آلی کاری دادن دیاخوین مخابن ولاتي ما ضعفتش هي يعني از بيشن وان سالي داوية دا أفرول هاتيا جوهراندن نعم دي سهلة هلا جنا هاتيا جوهراندن جوانين ما دخوينين جي جوانين ما بيشتجي ديشن دي ساجي بيقردي وباوي خوان كارن برياري كي بدن نكارن أوي كي راحت بتشن إنسانة كي بينم بيشن أزي بفي كثيرة بزوجم تقصد بي بدستورة باو وديرة درباز جواقا من نه جواقك بيش وشوية أو قصد بلكي هنا في ودتر ويشو متر أمجي وكي دنياي أمجي تنجو هراندن أمجي دبينين أمجي قد دبينين أم أوقاس ودقارن وباش لي دنيرن اللي مخابن أنا هاتو بذكري دي ساتو هري نقول دا بانجاران دا جي عينة تشتا يعني قلك جبو ميرا افتشت نفسها اللي جبو جنا هكا باريزر باشي مناكا كوسا جودا بدن وكو يجي كده بتشا هكا هاي المرة بابي خواه بعد دستوريش بافي قد خوازة عنشي بريكوي مازن خوازة جبر ويبو بوكي مالي خلقتين حسبان دن نملكي بابي يعني زاروكين كورين چما وكي ملكين مالين تين حسبان دن مناكك بچوك بردا بدم دماجنك قلم مالي دكه قلم مالا باوي خودكه تبي مالا باوي من ومالا ميري من اللي ميرك قلم مالا باوي خودكه تبي مالا مه نبيجي مالا باوي من ومالا من تبي مالا مه مير خسر ملكي باوي تحسبين جن خسر ملكي باوي نحسب يعني بس سالي ده وصاية وهلا كيد زنا چند سالا دي سا بچه تشتين كنا و1000 سالا ده هاتنا گوهراندن و 1000 سالا ده هاتنا دوی جواكي ده جي جرتنا افسا زو هلنا واشين باوريا من هي لي نادو دمك كورتا لي باوريا من هي چه خاطش دست من بي ازي هلو اشينم ازي هو شاب نفسينم يعني باشتي محمد وانا دراماتيسه كريه يعني
دبی که هن جیان دوی سبا هن نه افاس که زیده از دویجم yani لی نه پاسنگی نه 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 aha bejin em aha bejin minakên cuda henin mesela bavekî dilhişke dilkevire lê ev nayê wê watê ku bavên dilhenûn însanên dilrehm nebin na ewana hindikin minakên hindikin henin em hindikin piranî çi ye tu wê derdixî pêşçev tu wê dibînî yani piranî vî tiştî dide berçavê me ev serdem ev cîhan hîna jî destê mêra da ye ha me Kurdan me tiştekî nû kiriye helbet me rêyek nû daye berxwe êdî em ew qas dibinê wî tiştî de naecixin me şoreşkirî daye berxwe em dixwazin cîhanê biguherînin û em vî tiştî dikin jî lê wana bi tepsîka zêrîn de nedame yani belê destpêkek hebû lê bingeha wê destpêkê jî me bi xwe dagirt me tenê ji wan re nehîşt mesela hîna nava siyaseta me de em binêrin me bi xwe ji xwe re kotayek daniye sedî çil nahêrin divê ku kotayên min nîbin em bi awayekê bi xwe zayî nîvekarî di nava her tiştî de bin yani em nîm bin jiyan nadome hûn nîm bin jiyan nadome yani vî tiştî hişmendiyek ber bi çav e ama divê vêya bibîne yani lê ne mümkün e zû ev civak zû bêguherandin hêviyê min henin hêdî hêdî Ama mesela ser otoriter mero jinda müştek farkı gelu ve farkı ve ezbara ve mera ve saate ku hatta nisi 40 sali mer ku serkefti be yani ari avariye da falan bevan ku karıxı baş pekine kaş baş be ve ev otoriter ve devam dike le ga بیربون کالبن ایدا ایدی جن اوتوریته انجام یالی ما هر دم مثلا نادی هم اوتوریته ev çawa dibem bêjin dema mirov dikemile heman demê de dielîmîş heke dê hinkî ji di nava malê de hikmê xwe şopandiye hikmê xwe daye nîşandayî ev gorî kesayetiyê tê guherand yani ne civakî lê gorî kesayetiyê hinekî jî bi hişmendiyê vekirî dayî mesela herkes wekî hev nabe ne mümkün e tiştekî wisa tu nava malê de wekî tiliyê destan çend kes hebin herkes gorî hişmendiya xwe gorî fema xwe xwe re rêyekê dibîne û hin tiştan hîn dibe yek zêde hîn bû yek hindik hîn bû eva ne sûcê ti kesekî ye ev gorî femkirina mirov e derdikeve pêş yani hin ciyan jî henin tu derfetê nadin jinan jin derkevin ew xwe bêjin yani fikra xwe bêjin pirsekê bêjin ji bo her derê ev nîne baş e spas diya te re serkeftiye ساعت باش مثلا اون رمان اخو از بیناسن زیاده هست نه که میجی لی بیناسن نبینجی امنه کارن خاله رمان و بکن نه هفته yani ev romana ve ya feminizme ya bize romana ve feminizme geliyor realizme jiberku geliyor feminizme ve merin bejin hin mesela jinan hatne mezun kiran le kuya realizme ve ye bejin ku ev perskirin mene ev rastin mene dibi emsal fikrim نه نه فمینیزمیه از ویا قبول ناکم من شخوا هیچار جی گوت yani jiyan bi du cure mirovan ekijin yek mêr bi du cureyan bi tevayî meşaya heta nîrojeyoyê gorî quweta xwe jinê nikaribe karekî giran bike
بەلکی بووینە خۆدا ژی هینکی ئەستەتیکە ئەسا بێژ ez bêj peyva rast hinkî estetîk e esa bêjim ji bo jinê ku merî halê dinêre lê ez ne oyekî feminîzmê û dijî nêrbûnê derkevim nanîne lê ez dikarim vêya bêjim realîzmê ye jiyana me ev e me bi wî awayî dîtiye tiştekî dinê tune ye merî dikare mînakên cuda mînakên din bide mesela çi dibe dibe lê erdnîkariya te qedera te ye em jî vê erdnîkariyê bûn em jî li vir hatin ew çanda me bû me ew tişt dît wê wêdetir tiştek nedît ku yani tu ku malekê da hemî jin bî tu nikarî hemberî mêr bisekinî mecbûr dimînî otorîte ew e dî gorî wê îtaatkar bî yani ev rastiya me ye tamam rastiya me ye lê em naxwazin wê rastiyê hinkî jî bi aliyê erênî ba biguherin erê em dixwazin ama tiştekî rast jî heye berçavê me ye yani wê nikarin înkar bikin ji ber wê ne awê feministî ye ne ku ez hani dijî wan derkevim filan bêbim na herkes ji xwe re evekî rêyekî û rêbazekî digire û tiştekî dibêje ez her daîm bi hevpariyê bi qasî hev bin em nîm bin ev jiyan nabe ev nîm bin jiyan nabe tiştekî wisa tune dibe însan xwe bikurbê însan xwe bizanibe ê çawa her ez bê nizanim فهم کنم از سپاس دکم بگومان باش به ده خلاقه خیالین به ازمان ده کاراکتری لهنگی سر لهنگ هم دکارم بیشن که این کسی ده بیشن سر لهنگ نه دیاره لی ام ورده بین سر لهنگ خزال ده شبه کاراکتری لورد آف رینگز میره گستیل هم موسا برگرم ببینه سیمیاگو جبر که هر دو کاراکتر جی دیندره خدا کاراکتر جدا ده بینیم سیده ما هل بجارتنا کاراکتر کیبوها چی بو گلو؟ چی بو؟ همی مروف دهندره خدا وکی شیزو هم کارو بره بجن yani وکی کاراکتری که شیزوفرنی دماغ مری تشتکی دیگه مری بکرنا خو بخو مکرنه کرنا خو ندبر خو لسر نفکره عالی وی ارنی و نیینی نده همبر هف مری سر نکبه از وی باورم هر انسان دما کو تشتکی کر و ایواره سر و روجا خو و سر و کار خو و سر و کرنا خو دلخوش به نه دلخوش به سر د فکره هکا نویسکار بکار به وی تشتی در خپش وی تشتی بنویسینه لهنگی که بدم برچاوی خو ممروبک تصویر کریه ام تخوازن سر بهرین وی کسی دما کتی ده دیجی در خپش بکمی چی وی در خپش هات لبر مره بهری و چه تفکری دما کت فکری بهندر خودت چه دبر و دانی يعني هنكي من خواست هكا من أبا جربان هكا كبوية بجبو من كيف خشي وشانسية از دبیم هر انسان ده هندره خواده او جوت کاراکتر او شیزو بنگه خودت حوینه مریف چه خاصی بکار به وی تشتی در خبش آنجا نویسکار چه خاصی بکار به وی تشتی بنفسینه کاراکتر خزال بو جبروی زیادتر لسر خزالی حد سکناندن خوازی کاراکترین دنیجی اوین ده حشی مواندا دچون مثلا ودگرم دزورم جان خورد فکرم اوجی ترکتنا پیش اینکه زیادتر ترکتنا پیش مری چه خاصی خوره دده حالانا
کرێک و مەریع کرد مەری بە پێی کێفخواش دەبێ ez bawerim her însan di hundirê xwe de wî tiştî dibe û tîne dide û distîne rastî û çewtiyên xwe dide berhev ew rastî û çewtî dema ku merî da berhev û dawiya wê de ku tiştek derket ez dibêm wisa bûbe ku wisa derketibe pêş ez ê kêfxweş bibim baştir e ji bo min ji bo metnê jî ji bo nivîsê jî divê min hinekî tiştekî dinê binivîsînim yani ne tiştên ji rêzê hinekî tiştên hat tevlihevî em binivîsînim em hinekî derdê dilê xwe yani em ne zêde ew bin ya mesela hinek karakterê me divê têk biçim yani karakterên me giş karakterên serkeftî û bi lehegên qerase naya û lehengên têkçûyî jî hebin di nava xwe de tiştên qelşî derkevin jiyan ev e ha tevlihev her tiştî li tevî heve em her tiştî mezîkê pesin bidin yani awayê wanî rast derxin ê awayê çep ê aliyê dinê ew ê ça derkeve pêş Pirsa me dawî heye em dixwazin bêjin xezal ku de çû herkes vê dipirse lehengê me dawiya pirtûkê de xezal ku bi xelekan hatiye duwa pêçkirin û dikare sînoreyê xwe bişkîne êdî diçe ne diyare di ku de diçe lê bi vê jî hemû pirskirêkan li dû xwe deyle yani ev yek tê vê wateyê ku ji ber van pirskirêkan rêya xelezbûnê xezal rêya xelezbûnê revînê de dibîne hancî yani tiştek wasa tune ku em nivîskar ekeka peyvereka nivîskarê wisa tune ku ev eke jî çareseriyê jî ji nivîskaran re binivîse yani tenê dikare pirskirêkê ji rêz bike lê gelo hûn jî revînê de dibînin yan lêrîneka wayî tîş heye ez wekî kesayetiyek bêjim yani ez bi xwe bêjim na ez revê de nabînim dawiya romanê jî min nexwestiye yani ez wî tiştî wekî pakêtekî bidim ber însanan yani xwendevan ji xwe jîr e xwendevan ewa hetanî dawiyê biribe ev berhema ji xwe ew xwe dikare ji re dawiyekê binivîsîne ew dawî min ji xwendevaran re hiştiye hezke bira biçe ba hezkiriyê xwe hezke bira serê xwe hilde here refên azadiyê hezke bira rêyekê dinê mesela kuantum heye yani gorî kuantumê gelek rê li mirovan re henin ne tenê rêyek tenê rêyek meriya dixetimîne tenê rêyek ewrê ku girtî be ew dem mirov bi daxwazê xwe de têk diçe her daîm divê deriyekî dinê vekirî be her daîm rêyek dinê hebe tu bikarî bi serê xwe lêdî ji ber wê min ew xwendevanan re hişt kî çi dixwaze gorî dilê xwe gorî fikra xwe bila ji xwe re rêyekê jê re bijbêre û berê xezalê ber wî wir bibe ez nizanim spas dikim mamoste ez gelek baş diğer ku ji nivîskarên jin safakê min ku ev bo sê çar kes ez nas dikim teze naskim sêde derê jî nîne jî xwendina min ji xwendina min kurdî jî lê zevkê min ya bi rastî nayên dîtin gav dibînim jî jinek dinivîse xweşa min diçe çima jinên Kurd hindîkin ez wê çîçkekî şîrovekim civankê de aliyê wî psikolojik heye aliyê wî sosyolojik heye yani tu fikrekê ku difikirî tu erdnîkariya xwe tu çanda xwe tu derûniya civaka xwe ku baş şîrove nekî tê negihîjî tu encamî yani ev berhem bersiva vî tiştî ye çima jin nikarin binivîsînin rola civaka me ye li ser pişta jina bar dike baqilbûn sirîtewandin û xwe tunekirin e ez ê bêjim tê bikî pekî ez na tu nikarî guram derkevî pekî ez na min çi date tê wê hildî
ez berhem bersıva wê ji ber wê jin nizanim nikarin binivîsînin neku nizanin nikarin binivîsînin ew derfet nakeve destê wan e kîjan rojê jinên Kurd dest pê kirin berhemên roman helbest çîrok wekî cihanê de jî ev hindik e cihanê de jî hindik e lê di nava Kurdan de ji xwe hema dibe te piyên xwe gelek feqan te kotibe ku tu xwe bigînî wê armancê min dikaribû 20 sal berî wê jî binivîsiya 30 sal berî wê jî binivîsiya lê ne qedexeyên min hebûn min nikaribû min ku peyvek hevokek binivîsiya gorî civakê min berê civak bifikiriya paşê binivîsiya destûr hebû tu nebû paşê bikira heke destûra min neve destê min dabe ez nebim xwe ez bi hişmendiya xwe va tiştekî nekim ez dikarim tu tiştekî bikim ji ber vê yekê jin hindikên û hindikî dinivîsînin lê ez hêvî darim hêviyê min vî aliyî de ez her daîm xurt digirim wê binivîsînin û gelek tiştên xweşî derkevin ما دقیقی من گوتنه که داویتونه و خوندن پر سپاس دوی ام gelekî bixwînin ez jî pir kêfxweş bûm mala we jî ava وقت وی گرینگ